Menteri Rang Baru Jangkari Narendra Modi unyasa mikijing ai jing mujungu bat kipat ba kari bat sabari ha ka program man kibat ha ka Akashvani ha ka por khabe biji step jangkasni ublai. Menteri ki Kambari Dr. S.J. Shankar ulai Mynta ha ka jingalang jangki Menteri Kambari jangka IBSA haringkat uparlok jang na Brazil Mauro Vieira lembat ubana South Africa Ronald Lamola hinggan kesni. Ulampang kayang darbar Lok Sabha Berla bat Deputy Chairman jangka Raja Sabha Harivansh Narayan Singh ringkat bat kiriu rang ba bapher kelapoi sya aizol hinggan kesni bani Mynta ha ka jingalang ka ba apoi jangka Commonwealth Parliamentary Association. Ke India kelakio sya ka kerdan ka balai kendai na pedang ki shispa alai pelai tadi kiri ki badan ha ka perthai ha ka Global Innovation Index GII hajar apasau. Ka Directorate General of Quality Assurance hapo ka jingpet jangka tanat pinmi mar ka tanat nyadari ka larakhi ka sengi ka bahan ripupra jangka DGQE minta ka sengi.